In diesem Video werden wir unsere Zenuwen teilen, während wir Antworten finden für unsere Troubles im Garten. Willkommen zu unserem Channel Thuis Atemhaus. Wir sind eine Familie von 9. Wir wachsen und kochen so viel von uns eten Thuis Atemhaus, was es möglich ist. Ich hoffe, ihr könnt von uns was lernen und auch mitmachen. Möchtet ihr eine schöne Zeit haben, das Video den Link zu klicken, was wir von der und tun. Und vergeet nicht, wenn ihr das gleichen, den Subscribe-Button abzudrücken. Guten Morgen. Vandaag wil ik te vertellen van ons garten, wat we dit jaar gedaan hebben met ons garten. Van de goede dingen en ook de niet zo goede dingen. Ik heb laatst al gezegd dat we een beetje trouble gehad in ons garten met wat dingen. En vandaag wil ik er maar van reden wat die troubles zijn, maar ik wil in den Titulen ook niet vergeten, of we zijn al gesenkt worden met verschillende dingen wat we hangen in ons garten bossen. So, ik wil jullie hier een beetje gewiesen. Je kan hier vielleicht al zien. Deze Gurkenstiere, die Blätter fangen an brun zu looten. Diese Gurken sind nachher nur groß gewachsen, aber die haben noch mal so wenig gedreht. Nach meist nicht haben die gedreht. Ich denke, was wir er noch viel gekriegt haben, ist Okra. Diese Stiere hier haben das ein, das ist Saatschmack und die drehen so fein. Wir haben hier eine ganze Reihe gesagt, nicht die ganze Reihe ist Saatschmack. Das sind bis da die erste Stiere hier, ab das ein, wat du smaken zit. En als de smaak zit, en dat de geen boter krijgen of geen warm is, dan draaien we op de soja. Maar okra is ook een ding wat we gleich zo veel eten doen. We doen daar samen de proeven een beetje alle eerst voor man te nemen. Weet dat is gezond. Maar ik lijk dat nog zo okra te wassen, wegen de zo smaken bloemen wat te gaan. Ik geloof maar recht van mijn familie dat het niet eten doet, waar ik dat nog te ween wassen, wegen de bloemen de smaak laat. Hier zo heb ik net die Gurken gezet. En we zijn gelijk plus 2 stieren op dit eind, wat we gaan wassen doen en wat we hoeven draaien doen. Wasser van die, wat ik hier gezet hadden we in het Herbst niet opgegaan. En wasser weer nog opgegaan, weer een jaar eind. Maar dit zit nu bloos niet smaak. So, ik warte te jol en dat we samen wat in garden hadden, waar ik ontwoorden verhoor. Ik warte aan, krijg het nu ook waar ik had die gurken gezet en die gingen ook fijn op, die wassen fijn, ik wist het groot weer, ik kon een kleine stootje van gurken plakken. En dan vond ik best op eens om wald te loten en die gingen ook bloos dood, dat we zo loten hadden, is wanneer die würden verdrieig zijn. En ik had verschillende medische merken wat ik kon doen. En de season te jaar, die kwam ten eind. En ik dacht, so, dit jaar wordt een beter jaar zijn. En dit jaar daar ik de gurken dan nu een klein beetje onder twee zaten. En eerst al, ik had tijdje voorjaar al een dalbakkeljan gezet. Ik had de tierenbaan aangevangen. En ik had de zaai geëet. Ik had die nog tidig buiten zaten, dan nog toastspreiden en nog met balben warm. Wens ik wil niet gaan de zon verfrieren. Ik dacht zo, wanneer ik die over tidig zaten, dan moet we tidig of vielleicht een dalbakkeljan hebben. En ik had er al een beetje van gereed, maar die zijn met messerein al uitgegaan. We hebben zo weinig van die kunnen afplakken. Ik heb Lothar dan nu nog meer gezet, so we hebben nu ook kunnen wat afplakken. Ik wil gleich nog geen beetje aanmerken. Maar ja, immerhin, dat juist me dan al so viele Frauen. Ich hatte nicht Antworten dafür, ich weiß nicht warum. Mir der bloß tot ging. Und dann ist die hier nu hier mir sein down, die Gurken da den Krack so. Der sind noch, was noch hoch gewassen. Ich habe vielleicht eine Werk. Fangen können placken. Und dann gehen die bloß tot. Fangen ich an mit einer Stück und dann so wieder. Wenn ich die erste Stück eintreten dort, dann ist von ein Doll von meinen Antworten krieg. So, ik wil krijg hier nu maar, waar je zien kan, deze stuur, daar heeft nog een klein beetje aan de blaren, maar ik wil hem al uitreden. En waar we kijken wat we aan de wartelen vinden kan. So, de eerste hier fijn nat. Aber ik kan je zien, weil ik wil goed dat op de camera wat te zien zijn. Al deze knopjes hier, de wartelen zijn basically toe. Hier kan gleich
water en nutrients voorbij, ten dat de stuurt kon wosen en draaien. Dat is waar mijn gurken doodgaan. Ik wil meest wat stof van reden wat dit is. Ik heb hier bezien nach waar een frischere gurken gezet, die zit nu nog smaak. Aber ik doe dat ganz te beloten, dat de ook waar beeld worden ontvangen, wald te loten. We hebben niet een garden onkruid. So. Want je kruid zijn, dan weet je op los. We komen ans kruid gleich nu. Hier zijn nog allerweer zeer veel bloemen. Dit zijn meest alles in de bloem, maar alles in de bloem wordt door van het jaar weer zoet uitgeschat. Ik heb mijn wasserplanten bloß verzaten. Dat is waarom we hier zo veel bloemen hebben. En ik heb mal hier in deze gegend. Hier heb ik nichts gesagt, het is alles verzalz abgegangen. Wenn wir dit jaar nicht so viel Grünzeug in den Garten kann holen, backlich mein Garten erwähnen. Dit is Basil, dat blijft zo smaak erop blijven. En doe die Sensenbloem. Je hebt me de gelegenheid dat ik kon bij een bloem afsnijden, de baan im glas nemen. Dat is best wundersmaak. Dat zijn de bakkeljan, dit zijn recht gezegd dat draaien, maar wat ik voor bakkeljan gezegd. Ik zijn die van oeinjokel en ganz bruinbledig te loten. Du zijn tomatoes aan en ik laat die worden nog groot wosten en riepen. Aber ich darf mir dit jaar nicht verloren, dat ik was so viel tomatoes aanmerken kan, best geweit noch kan. En dan hebben we hier Aubergines. We hebben, glaube ich, 4 oder 5 verschiedene Sorten. En die doen alle er nur fan. Ik kon het aanboren van deze, de chiles was nu ook niet meer ganz so groot. Aber wenn onze Trübbel, wat we hebben, met wortelen te doen heeft, da ik me deutlich merken, de Ursache, wenn wir onze chiles nach hohe fan doen, dat leef ik erst wegen. Ik hoor hier in wo ik de chiles gesagt hat, ich 6 oder 8 Saal Kompost handgeschat und dann dort ich die chiles bloß ganz manchmal dort sahen. So, diese Chileplanten, die sind vermehlich, da warten noch meistens bloß in dort Kompost werden. Und das wird ich mir deutlich merken, wenn wir diese chiles noch so fan doen. Noch ein Ding, wo wir so gesehen mit sind dit Jahr, dat is dat bij deze soort chiles dit jaar wossen doen. Dit zijn zo'n grote, dikke jalapenos. Die kon een fan vol stoppen en dan door spijkerram en dan deze stoppen en het ligt wie ze zo. Ik hoor al verder gewünscht dat ik wat fijne, dikke wossen kan, fijne grote. En dat speelt ze wel allemaal best met zo klein blijven. Aber nu heb ik een soort gevonden, wat dus zo fijn groot wossen dat en han ook al zo gedraagt. Dat is een grote zee. So, als ik hoor, mijn eerste groenplant wordt doodging uitgereden en ik dat zag wat ik toen ving deed, dan dacht ik, voets me dat nu zijn, wat dat kan zijn, wat er in de wartelen baan weer. En ik werd meest een beetje niet ganz tevreden met mezelf. Weens, ik geloof dat wat zijn te jaar of even te jaar was, dan had ik eenmaal van gelezen dat dat eerst wat gaf, wat in de eetbaan is, wat de planten kunnen verdorven, wat er zo schwer ging los te worden. En ik had me toen niet zo nog aan die kamer, ik dacht, geloof ik zo, dat wird wat we zes weer met schaffen müssen, dat wird niet mijn trouble. En nu dat dat mijn trouble wordt, nu hoor ik niet dat information wat me doet, wat gefehlt had. So, wanneer ik gewiss hoor al wat dat weer, vielleicht al te jaar, dan wil ik al hangen könnten bet zijn du met wat te doen. Deze bell peppers te doen dit jaar ook beter als wat we gewend zijn. We hebben fijne grote bell peppers. Aber ik kan aanworden die doen nu een best gedoelslow materiaal. We hebben ons onschuldig in de diepvries gebracht. En dat is een fijne dik vleesje. En dan deze hebben we nog helemaal aangewassen. Dit zijn een beetje habanero. Dat is al niet ganz so heet zijn als habanero. En deze dat die länger wat de omvang te draaien. Hier zijn nog een andere soort. Dat die een beetje länger wat de omvang te draaien. Aber das ist Geschmack. En dan hebben we hier deze soort jalapenos. Wat du nicht so eine Fate jaft, wat du bestellen de nate jaft te maken Fleisch.
So ik wil hier de lijn deze rie chiles gewoon en platen de alle af. Den dit wat je met vertalen van wat het dan nu is, wat ik vond wat ans garden van trouble is. Ik weet niet ganz genau, wo ich dat op Deutsch moet sagen, aber op Engels is dat root knot nematodes. En wanneer ik dat klik word, even translating, dan moet het zijn wortelknoppes en dan nematodes, dat lijkt mij de kleine wormpjes wat dat zijn. So dat zijn kleine wormpjes in de eerdbaan, zo klein dat einer de grootste met de eeuw niet wat zijn kan. En dan wordt de tomaten in zo'n stukje vergrootningsglas gaan, dat einer dat wordt zijn kan wat dat voor ijshaven is, die wormpjes. En dat zijn zo'n wormpjes wat einer niet gruselig kan losworden. En die doen ook zo op dem dood slapen. So, ik moet nu zo oppassen. Ja, ik heb ongefritten chili, so dat moet ik ja hier samen een groot stuk warm. Maar ik moet den zien. Kijk maar wat ik den chili opgefritten heb. Nog één ooi vangt. Ik kan den warm hier eens niet vangen. So ja, ik moet zo oppassen dat ik me de root knot nematodes, wat ik dan bestaan, dat ik me daar niet op dem dood slapen doe. We hebben 2 mooie areas waar we garden hebben. En so wie das sagt, weet, als zijn die in die areas nog niet. Zodat moet ik met zo oppassen, wanneer ik in deze garden heb wat gebruikt, een haak of een schaffel of wat, dat ik die waar reinmerken, voor ik die waar in een andere garden aanbreng en dat doen aanslapen. Dit is niet een warm, wat du bloß jetzt vielleicht zu jaffen en dan de weich oder wat nächstes Jahr, wenn die Winter hier was ist, wat die wat weich zijn. Dit is zijn warmtjes wat du best euer en mooier worden. Heeft nog een beetje met te doen, wat van de planten einer zaten dat. Het is ons Kamsen Sippeln, dat had zo een fan gedaan. En de oorzaak voor dat, geloof ik, is, wenn de root knot nematodes, die doen nicht so arbeiten, wenn die Erde noch keul ist. Die doen anfangen zu arbeiten, wenn die Erde erst ein Schopf warmer ist. Und dort liegt also die Ursache, wenn wir unsere Kampfen Sippeln und Schissnick nach Horhowe ferngedoen. Wenn es dort sind, so eine Dinge, wo wir so tätig sagen, wenn die Erde noch keul ist, das sind Cool Season Crops. Und da haben wir dann noch kein Fernbosen. Und aber Bacaljan en chiles en gurken en al die dingen. Die doen daar wanneer de eer is warm is, wat die worden fernbossen. En dat is ook dan de oorzaak waarom wordt bij met bacaljan en gurken allemaal geen blijk gehad hebben dit jaar nog niet. En de chiles, zoals ik al zei, daar heb ik dan een compost gezet. Toen waren die nematodes toch wel nog niet zo mank zijn, mank de bovenste schicht. En ja, dat geloof ik waarom we dan nu nog chiles planten kan. Daar ben ik zo dankbaar voor. Aber wat is dan nu de plan? Wenn einer so ein Start ist, was durchgeht, dann prüft sich dort, dass einer den Mut verlieren wird. Aber ich denke, das ist so nötig, wenn so durchgeht, dass einer ein bisschen den Mut verlieren wird, dass einer wird und denken, was einem seine Sendungen und alles gewesen sind. Wir haben durch den Dach auch viel könnte in den Garten holen und sind auch so gesehen geworden. So dort meint dann bloß Fahrwerkketten, studieren und so was haben mit diesem Kribbel down. Und dann war er wieder. So, ich habe mir da ein bisschen neu gesehen, was einer kann mit so einer Root Knot Nematodes down. Dort einer du weinst, war er wieder wird kann Dinge wissen. Und dort eine denkt, was du so viel von beschrieben hast, wenn er will so gut Erfolg haben, dann kann einer 8 bis 12 Mal eher
uit einem zijn garden rütschaben en dan doe fresh eten aan. Ons garden is geloof ik 70 bij 50 oder so irgendwas. Schau. So, das wird nicht ganz gut möglich sein. Die ganze 70 bij 50 Show, die ihr durch 8 bis 12 soll rütschaben in du fresh eten aan. So, dort ist dann nicht eine Option für uns. Deze chilis, dat zijn kei-chilis, dat zijn zeer heite. Toen ja, heb ik kleine zonen, nu hebben we grote zonen im Sitzen, die waren een doel geven. So, dan doe ik weer kijken. En wat hebben we dan, dat zie dat doen, nee, dat is niet een option. Ik vond ook, dat wanneer der Wasserdingen zaten, aus dem Cover Crop, vielleicht da all eine Qualität, und dann dort. Oh, nu had je een groen chili opgepakt, oder ik dat niet wil. Vielleicht riept hij. En dan opbrengen, tom, dat loopt aan de eten aan tom, zoals mustard, dat er ook te verhouden. So, deze laatste hier, dit zijn zijn chilis, tom chili rellenos merken, dat zijn nussbranen hier. We hebben al meerdere chili rellenos gehad, en nu vangen die om veel kleiner te blijven. En dan worden die al rood. So, ik wil hier best aanloten van nu aan. Die loten rood worden. En dan wordt op rood een chili colorado saus meer. Nog een ding wat we gaan kunnen omvangen een beetje te plakken is schobbelschoten. So, we worden zoals mijn stier dood gaan doen. Bloos dat je eruit brengt. Weil dort ist noch viel Zeit, ja, auch so wie gewohnt sind. Aber wir wollen dort bis rüberbringen und dann wollen wir in der Städten durch Mustard zaten. Und ich wollte überdacht noch nicht mal ganz schnell, als wir über Herbst wollen, nächstes Jahr in diese Gegend, in diese Garten mehr. So, das sind die zweite Sorte Bacalhau, was ich heute gesagt habe. Und von dieser hat ihr auch bei uns könnt einen Schauf platten. Aber die Stieder sind auch nicht schmack, so das wird auch nicht viel länger sein. So, wie waren du während diesen Garten so gut als wir wollten, du fährst sein Reute mehr und wann wir hier nächstes Jahr so Saaten, dort wir dann vielleicht wollen, wenn ja, mit der Route nach Nemethos dürfen vertribbelt haben. Aber wir merken uns, du während eine andere Stadt nach Reut, wo wir vielleicht wollen auch mal Wasser zaten. So, die ganze Ursache, wenn wir das Map da und da, was wir im Garten vertribbelt haben, ich hoffe, dass das dort wem was keine Haupt sein. Wenn die so ein Tribbel haben, als was wir gehört haben, das letzte Jahr all, und nach 4 Jahren auch all, vielleicht kann je dort nur sein, wo das ist. Vielleicht kann je die Eier, den Tribbel fixen, Eier, dass so weit ist, dass man ans Garten gekommen ist. Nou, een ding wat ik lezen heb, wat ze veel helpen zal, is zeer veel compost in de eten aanschaden, zodat door goede microbes is dat je goede ijs hebben. Door de goede microbes in de eer zou schoffen doen, dan doen die slechte ook niet zo zeer. Aber zum ganz uitroden, heeft zich mir so als vielleicht nicht eine Möglichkeit. Das ist zum Unterholen. Und ich war dann nu bloß mal so abpassen, dass ich schon sein, dass ich mir das nicht in andere Garten nicht schlafen do. So, noch ein Ding, was wir wollen tun, nu im Karten, als all unsere Dingetjes, wo wir über das letzte Jahr haben beim Plantjes gehört, der alle so mit Eriksfutter und Säufutter uitwaschen, dort waren wir nächstes Jahr frische Plantjes da und dort wir uns dort nicht wollen du nicht schlafen. So, wenn unsere Wurstzeit in unserem Garten auch ja abhört, dass wir würden gedacht haben, wir tun nu da uns Energie hier brücken, diese Baden, Gartenbaden haben wir hier, diese erste Bad hier haben wir beim Erdschatten gesagt. Hier haben wir jetzt in der Rand geluten, in der Rand haben wir jetzt schon gesagt, da wollen wir die Erde nun schieben. Diese nächste zwei, hier wir Salutbahn im Vorjahr, und dort wir Parazell in Rediske. So, hier wollen wir uns auch merken, hier werden wir nicht zum Hofs Jaumeeren sagen. Und diese letzte Bad, das ist ein ganz interessante, hier wir ein Jaumeerenbahn im Vorjahr. Und ich habe hier was geluten, wenn die da den Umfang zu schaffen, so die wird mir Jaumeeren so abnehmen durch. Und dann habe ich hier über Tomatoes gesagt.
Dit is een ganz interessante soort tomatoes. Dit heeft zeer lange Dane. Die heeten paste tomatoes. So die zijn fijn zijn zum Anker und die haben nicht so doll Suppe. So die würden fijn zijn zum Tomato paste machen. Pizzasauce und so was. Hier ist noch ein Bad, krieg so. Ich habe hier Wasser, Jalmensch, die da waren gelooten. Und ich glaube, dass man recht fijn diese Jalmensch, die da hier waren loten, die blieben so schmatten und bleichen die Bienen dort hier noch ein Bett. Aber ja, das was in diese Beds bin ist. Hier und so hat mir nu al absteden ook nog Paraceil en so wat gesagt, wat er leeg blijft. En ich habe hier auch noch mehr Raum und das sieht auch noch. Du weißt noch Radieschen, so was leer blijft, dann kann ich verschiedene in dezelfde stad wosen. En hier wordt je nog een beetje gewiesen, dit is onze Hofsgarten, wat we hadden gezet. En dan dit den Dreisastergarten. Die is ook voor dort als wenn ich hier Schobeln gezet, in Gurken, in Karren. Dat soll hier alle top wosen. Ich weiß dort, in Deutschland Menschen sind vielleicht bekannt mit den Dreisastergarten. Und gewöhnlich würden sie an der Stadt Gurken, würden sie Kerbs und wat ranken doen. En mijn janker ook nog zaag hier een beetje maar gurken, so ik heb hier gurkenmank gezet. En die kom ik op, Wasser zijn al op, ik heb nog eenmaal frisch nieuw gezet. Dus ik heb groot een stukje. So we hebben nog, ik geloof dat bij 3 Monate, dus het gewöhnlich wird frieren, wat het eerste Mal wird frieren. So vielleicht hebben we nog, hier zijn nog een Doll uitholen. So hier nog dit ene biet. Dit zijn de buizen in Meloen. Hier hebben we al zeer veel uitgehoord. We hebben in de garage al een dolle rebuizen in Meloen. En hier zijn nog een dolle, zeer grote rebuizen in Meloen. We hebben niet alles zo'n grote rebuizen. Hier zijn wat naten, dat zijn naten. Maar we hebben de ganz meeste nog alles zeer schöne gehad. En ik geloof de reden waarom wat we schöne hebben, is waarom we niet zo wasseren doen. So ik ben dat die dit waren gegleicht haben und dat nicht alles Positives ist, was ich von der her könnte mitdeilen. Ich hoffe bloß, dass wir von lernen und dass es eine Mutmerkung sind, nicht abzugeben. Wenn wir Dinge haben, die nicht geglaubt haben, dann ich mir almost einig werden, ich will das brauchen, wieder lernen. Und nicht dadurch anmutig werden. So, auf Englisch würde ich sagen, use our failures as stepping stones. Weil wir das zum Steiner brauchen, zum Bogen stoppen, wo wir das nächste Mal einen anderen Weg gehen. So, wir sehen uns alle Leute. Bye.